toe whaawhelo I atu I lau whaafonga ili nei fo I asolulu, ma lole fo lau alo maia o talo le tai au. Pe ama le toe se furu tasi a fe tangata au kilani anga waa mo le tui o loo totoe, au sia le iwa se furu pasene o loo tuli. O le whaamaoninga lea mali tamaita I pāle Mia Jacinda Ardern, ma o le iwa se furu pasene lea o loo tuli mo le ulua I tui, whaamawina mai District Health Board se tōlua au kilani. Sau no le pale Mia, a uma ulua I tui whaasolo atu I le tui lona lua, ma ua au sia au kilani le iwa se furu pasene o lona winga, o le avave se e le traffic light system fou lea ua whaata atia mai. O se system o whaamatala ina le pale Mia a mawhai ona au sia, o le ato e whaafo o iei pisinisi le mea sai ai, ai maise, o le mauti noa o le saunga le mu. Mai cases o le outbreak o lo iai, e na o le 5 pasene o tangata a fia le whaamai, o I latou ua umatu I e lua. O lea wa saule polo a inga mai le malo mo tangata ngā lulu e uma o lo e pisinisi e tāpā ai vaccine certificates e te tau na whai atui. Whāwa I aso le notice period po le periota wa sau ma lea whaatonunga e tu awa noai I tangata ngā lulu e o lo e ngā luenga nei e whai ai tui a le ai ua whaamalo lo mai le ngā luenga. O to tonu o lea periota e ono mawhai ona toe whaatu mau I nei le ngā luenga pe a whai ai toe suia le whai unga le tangatanga lua I to tonu o le whāwa I aso wa whai lo mai. Ua sa wai fo I ma le whi au mai le malo e pūlenga o whale whai ngā luenga. Ia wha matuu ma to tongi pia taimi o ai tangata whai ngā luenga I whai o lātou tui pe a whai o loo whai ngā tau na sa ili se taimi a wanoa. Sau nol pale Mia Jacinda Ardern a whai o lea ua whaatalo sanga le tatau na whai o tui o tangata o loo anga I atu I pisinisi nei e tā pai tusi fola o tui. E tatau fo I le au whai ngā luenga o na whai atui. O pisinisi o loo au fia I lalo lea whaatonunga pe o na whai loa mai le taimi nei ai ono wha o popo pea I le anga I luma e au fia I whale o tiulu o whale ainga, whale ta alu, ma le lautele o pisinisi o loo tali malo I tangata. O lo iei lava fo I lava noa e mawhai ai ona tu awa noa pūlenga o pisinisi I tangata e le mawhai ona anga wa le tui o no tūlanga tau le soifua malo loina. Ua tele ina tumu whale mai o au kilani, ma ua sawaita lai vavete anga se ngase wha amaonia wa mawe le koviti. O se swinga lea ua whaia a o tau fetu una I eile wha atumuli o whale mai au kilani, wha apea no fuanga wha anofo e sea. I tala le News Hub, o lea ele I sau se wha asilisilanga wha lawa I tele o lea swinga. Pei tai ua wha atonuina le Auckland Public Health, tangata ngā lulua I whale mai. E ono mawhaiona te aitua mai le whale mai positive cases nei, pe a mawhaiona usita ia le tau mawhai e awane I pipisi atu isi tangata le wha mai wa mawai. Mo le maua Dr. Brian Betty o le Royal New Zealand College of GPs, o le system lea ua iai ona o le maua lunga o le whai numero cases wo o iai. Ma a whai e wha au popo pea o lona winga o le tūlanga lava leo le āluai. O se swinga fo I o lo vavetele lo na ofi mai, fua I le pepesi o le wha mai. Lapata I aima Dr. Betty o se taimi e leo toe ma mao no wha matu mai se isi vaenga I fo mai po GPs lātou te vaaya. O ngase o lo mawhaiona tu ua le whale mai, o I lātou o lo mawhaiona momolia e se tasi o lona a inga na maua mua. O ngase o lo mawhai lava o na avelta avale, po le mawhai fo na momolia le ambulance ma o lo taito o lua le au whai ngā luenga o lo malu pui e ala I le whai o PPE. E se mai whale mai, o le tūlanga fo I leo lo iei no fuanga wha anofo e sea ma o leo wha anofo e sea I nisi o positive cases I o lātou lava whale. Ua tatau neo na wha asao na toe whio I pāsese, e le I whai atu I lunga o waalele. O le manatu leo le iso e wha apitoa ia Professor Michael Baker, ona o le manu manunga I le ta ai o le ea I totono o le waalele o lo whai malanga I tangata I le I whai atu I. O whai ngā malanga nei e wha asino I ele manatu o Baker, o whio inga lava ia I totono o New Zealand. Ma o lo ia manao ia lo ia loa I le taimi nei e pui ai tangata whe malangai. Tu umai le kamapani waalele le ea New Zealand, e le o iei se tapu wha apea I le taimi nei, paula lātou wha asilsilanga lea ua mai asau. O whai ngā malanga wa alele wha avao malo, ma o lea I amata wha amamalu I le tausanga fōi le aso mua o Februari, le mawhai ona toe whio I pāsese e le I whai atui. Tala muli o tae au, o le a lea a fia le anga wa o tangata New Zealand o lo tala benefiti, ma isi lava fesoasoani tautupe mai le malo, ona o le whai o le tui. O le whaasilisilanga le mai a Jacinda Ardern na nafi, a o fofonga ai e tusa ma le whaase fulu pasene o tangata whai ngā luenga o le a mo mia le tataua na whai atui. E o lava fo le sauwhangai au nanga tāua iei whale tala vai,
au nanga whaafale mai, whaapea supermarketi o le a le vau ia lea ona o le le whai o le tui. O tala nā mo le nei tae au, manuia le nei aso.